Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset ti makalawas sa pakasaritaan arapauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. Hello? Hello? Ni Clarice na ito'y. Nicole? Ni Clarice na ito'y. Sir Bergwensa! Imbag, tasi ka tinakasungbat iti awag ko, Clarence. Ha? Nana? Da kayo? Gwen, siya. Tada iti banyo ti anak kong agdigdigos. Iso asyak ti simong bat. Apay nga imawag ka? Idin to ta imbagak mat adikan umawag apulos? Gaputa, ada na patag-unay nga ibaga kiti anak yun, Nana. Iso apa nga asiyo, ikandakam kumaiti gundaway nga agsarita. Lading itik. Ngumjak ipalubos nga agsarita kayo iti anak ko. Tama nga no maamuan ti manugang ko ti panagsarita yo katagapada. Ada lang ibagakan ko na, Nana. Anya ka diti ibagam? Ti anak yun, ti kayat ko nga muna pang ibagaak. Di ka di makawawat iti sao? Kunakmat adyak kayat nga agsarita kayo. Iso nga ibagam latan kanyak noon nyaman dayta. Agdadagsanak, Nana. Anya? Kat? Anya kuman agdadagsan ka? Makikasarkan iti nakalaam iti dayta. Ti anak yun to'y ama, ti sikog ko. Anya? Sakbay ti panagbaligi yun na magsina ka na kami kin Nicole. Adan na pasamag ka na kami. Sir Bergwensa. Kaya't ko amamuan ti anak yun. Anak bunga na hindi pa nakalipat mi. Sakbay anak kasanda ka ni Cheryl nga asawa no. Saan amabalin amamuan na ti panagdadagsan mo? Nang nangro na iti manugang ko. Uray ka di ti panaka mo na anak yun. Tiyag na maita sa saanak. Ipaidam yung kan ko na. Gapot adyak kayat asikamanan ti pakay tuunan ti imatang ti anak ko. Iso adi mo padpadasin nga ibagakan ko na ti amin. No kayat mo tinasayaat. Ni Nicole ka day, di nakasarsaritam iti silpon itay, Clarence. Saan, nanang? Ni Nana Amanda ngay, Nana. Anya? Isuti si mong pati ti panangawag ko. Apa nga dakan ko na ti silpon ni Nicole? Ada ka no iti banyo ni Nicole. Iso ni Nana Amanda ti nakaawat iti awag ko. Di kat saan mo nga rod ana ibaga ti kakaram, anak kao? Naibagak, Nanang. Imbagaklatan ka ni Nana Amanda. Ngam di na kaya't nga sarita kami kini Nicole. Di na kaya't namamo ni Nicole. Anyat imbaga na gay, idi imbagam nga adanton apo ko na ka. Kaslawan anyaman na ken kwa na, Nanang. Ken saan na kaya't amamuan ti agasawa. Magdadagsanak. Anak, bayamon, di mo ton awakan ni Nicole. Ngam kaya't ko amamuan na, Nanang. Uray nagsina kami. At dasungsong batan na kanyak. Iso kapadasag tumanan nga awagan. Ay, anak ko, baknang da Nicole. Agraman ti pamilya da Cheryl nga asawa da. So ano mabalin? Ako li magkakumalatan. Nudyak maawagan ni Nicole. Eksakto latan, Nanang. Anya? Ay, saan anak? Tama no agapadakin ni Cheryl no agtext kakin ni Nicole. Saan mat nga mo ni Cheryl? Nga da relasyon may idikin ni Nicole.
Nila ang mamang natin na magsina kada kami idi. Tadi na kayat. Asyak ti para iti anak na. Uray pa, ya anak ko. Di kay madanagan nanang. Ure teksak ni Nicole. Saan ko nga ibagatin akan ko? Pakumusta at tulaang. Hello, Cheryl. Di mat umay nagsundon ita dito opisina, sweetheart. Ayun kaya man niya. Sorry, nalipatak matan. Sika talaga. Managlipat ka matan. Sige, umay ka nga rodan, taurayan ka na. Sige, urayan na karod. Umaya kon Cheryl. Ito na ang araw natin. Kumusta, dagiti anak? Abalayan. Awan ti problema, abalayan. Nabayag mo ito na saan da nagapang agasawa. Nasaya at no, kasta. Kita nga ewan problema ka dagiti anak ta. Tingaro, nagsugpunan ta negosyo ti pagsaritahan ta. Napintas ti anayas ti negosyo tayo, abalayan. Iso mayat nga ipatuloy ta ti plano apan na kay patakder ti mo na branch ti negosyo ta. Sige, sige. Aproba kiti pan na kay patakder ti kauna na branch ti negosyo ta. Girl, I need you. I need your love. Ada nag-text iti cellphone ti asawag. Sino nga ta data? Basaag man. Uray kat naka-charge pa lang. Kumusta ka, Nicole? Huh? Sino dito ang nag-text? Nicole? Umay ka man ditoy? Darasam! Apa, Cheryl? Sino dito yung nag-text dito cellphone mo? Amang pagpakumustakan ka. Diyak ka mo. Diyak pa mo't nakita ti number dayta nag-text. Dito man, oh. Kita. Sige. Ni, diyak ka mo na sino ti akin number dayta. Di ka nagulpod. Ada ka di babaim? Anya? Sumbatan di sa lutsod ko. Awan. Sino nga rin dito nag-text? Imposible adi mo, mo. Talaga, Jack, amuno asino ti akin number dayta. Tinagpatpadasan aliputan, Nicole. Tanadakda kasakngam ni Satanas no siyak ti malokloko. Mamukaw na tanak ka. Iso tinak mabalin na pagilimutan. Nadalaki di parikot mo, iya. Tetala nga kayat mo tagbayag di tibalay. Ti asawak, papa. Apa ay ti asawa mo? Adan sa babae na. Anya? Apa yan ako nam ti kastay, ha? Ada nga min nag-text iti cellphone na. Kat pagpakumustahan na ti asawak. Amang ano dagiti gagayam na dahi dyan na text. Amamatan niya asawam. Ano ti barakada na iha? Panagkunak kat babae dyan nag-text kan kwa na, papa. Diyak ipalubos nga ada ka inagaw ko iti ayat ti asawak.
Saan pa'y asim mangpot ni Cheryl, iho? Isungain kasukunan yan da balayan. Sumangpot tulata no kayat na mama. Saan anasaya ati kasta, iho? Mama, makapasurong ti ugali ti asawa. Nakalalay nga agatap ti saan arumbang. Iho, ay ayaten nakaunay di asawam. So, di mo mababalaw no, daman dagiti atap na ken ka saan amay parbag. At dalaang nang kumusta kanya kiti Tex at apon na motan nga da babae. Ammo na ka din ti may papankin ni Clarence. Saan mama? Tadyak kayat abirukan na ni Clarence. Kat pagaramidan na ti saan anasayaan. Taadda ka di pailaang panagayat mo iti dati ano biyam. Mama, amuyo mo't nga podno nga ayatag. Ngamgapo ka na kayo. Napilita na ka ng aram ka na nga sao kini Cheryl. No saan mo nga inasawa ni Cheryl? Nalabit nga agpalpala matata ko maitan. Ni Cheryl ken ti pamilya na tinangalangon ti maluglugi idin a negosyo tayo. Ngumsyak ti nagsakripisyo mama. Alright, ay ayatan nakamot unay ni Cheryl. Pudo da ita. Ngam, makonsensyak no da duma. Tadyak masupapakan tinalaos unay a panagayat na kanya. Gaputa, tiiyik-ikis pa ila ang tapusom kat ni Clarence. Kasta ka di, iho? Mababalaw dak ka di mama. Ay ayatak unay ni Clarence. Awanin ni Clarence. Kat asawa mo ni Cheryl. So, sursurwon ko man nga ipatag. Jack madiktaran ti puso. Ni Clarence ti ay ayatak. Apay ama ikulkulang ka, anak kao. Gapot ang nag-text sa akin ni Nicole, nanang. Kinamustak. Ngamsan pa yan nag-reply. Amo na ka day, asi ka di nag-text ken kwa na. Saan, nanang? Amkak nga isot pagapahanda iti asawa na. Ay, sumuulang asan na ka arin playan. Tadi na magayam amo asi ka di nag-text ken kwa na. Ti plano kay di no ag-reply. Ibaga kasyak ni nag-text. Anak ko, di mo ko man ribukan idang agasawa. Nang runakin ni Nicole. Dakalan to'y tiyan ko, nanang. Kaya't ko maamuan na. Nga da anak mi. Anak, imadayo tayo si lugar tayo. Gapo iti pangtaken ka iti ni Amante. Tsaka na maulit man ang ti panangipang tadagan ka. Nanang, uray saan ada kami kini Nicole tinag-asawa. Ada karbangan na iti anak ko. Uray pa'y, hanggang di na pa'y lamit amaw nga daputot na kin ka. Nadyak man na ilaban iti ti ayat ko na. Ilaban kan irupir ko itan ti karbangan ti anak ko iti amana. Girl, I need you. I need your love. Yamok, di mo nasukuran ti asawa may ho. Pansya kayo papa. O itakla ngay may. Ayun gayam. Sa dino ti ayan ti asawa. At ti likod ti balay. Agbasbasay ti magasin. Sige papa. Tinak man iti ayan na. Mabit lang. Kahit kakasarita iti pa. Anya ti pagsaritaan tayo papa. Diretsaan ka na. Agpaiso ka di ti adap ti anak ko nga da babaem. Awan papa. Saan apod no day tanga atap kanyak ti asawa? Sa bagay, nadaman nga agpaiso. Alangan man nga glunam.
Idindo tamom, apakadaksam kanya kakatugangam, nang nangruna iti asawam. Patyandak ko mapapa. Awan ti babae. Nasayat no kasta. Sapay lang kumata ka na yun malaglagipan. Tidagkal nga utang na yung bagan nakam. Na ipaay mi, iti pamilyayo. Wan papa. Dak malipatan dayta. No, nasayat no kasta. Kadi mo badbadasan na liputan ti anak ko. Ta sana ka bumundang pumatay. Nasagtam ti anak ko. Agyaman nagtasinang donak matlang, di balay da papa, sweetheart. Sapay la ko ma. Tayo ti panang sukon ko king ka. Kat napunasan ti dakas nga atap mo. Talaga ka ding awan ti babaim? Awan ko naklangarudan. Talaga ka di mam mo, dyan ang text kan ka? Abang kung kumusta kan ka? Naibagak idin king ka. Ajak amo ti akin number iti dayjay. Pues, ipanagnak mo kanyak, sweetheart. Babaan iti panang sukat mo iti SIM card mo iti cellphone mo itamat lang. Anya? Suktak ti SIM card ko? Wan, tapno sana na makatext wano makatawag di mang pakpakumustakan ka. Una, nung kasano nga rudan dagiti katransaksyon ko. Nung sukatak to'y SIM card ko. Dahito iti number nga amo dagiti kliyente. Aramidam timbaga. No kayat mo anan-anay amapunas ti takas nga atak ko kan ka. Sige. Suktak. No iso ti kayat mo. Aramidam sweetheart. Ikatamon ti SIM card ta cellphone mo. Kanya. Una nga sa anak pa yan nakagatang ti sukat na. Di talaga ayam. Atoy, at ginatang ko na SIM card a para dito cellphone mo. Anya? Aday ta. Ah. Okay. Sige. Ikatam nga rogan ta SIM card mo, Nicole. Apa yung taasan mo ito nga agun iti cellphone ni Nicole? Lares. Kasi dumaran ti awagam adak ka. Kuha na nang pinadas ko man na pinaringan di cellphone ni Nicole. Madimat, jak maawagan. Anya? Di mo't imbaga kasardingamon nga awagan. Di ka di ba kaawawat titisaw? Di da ko maungtan nanang. Lukas na ka mo lang. Ay kamakamu ka ni tibiyag mo. Di kay kumagsao iti kasta nanang. Natangkan unay ti ulong. Sige, saan kon nga awakan? Total, nagsukat san iti SIM card. Kanasay-saya at no napanunot na nasukatan ti SIM card na. Tapno di mon maawagan. Sweetheart, sino dyan nakakotse a pimanaw? Ni attorney. Batch ko iti high school. Anya ti imbaga na? Adda ka no maangay a reunion mi nga agkakabatch. Iso ti may na imbaga. Ta iso ti may sa kadagiti organizer. Nasayat no kasta. Tada nakapanunot ang mga organized ti reunion yung agbabatch. Kaya't kanon to nga rod? Into no may lawas. Kat kayat ko adwatan to ti umatindar. Anya? Umayak man? O syempre. Asawa ka. Kat kayat kayam amo kadagiti kabatch ko, sweetheart. Sige, kita akto na wanti nasisita ang appointment ko iti aldaw. Apa nagre-reunion nyo.
Hello, Juvie. Oh, nakaawag ka man, friend. Anya? Ada reunion tayo nga kakabat, sentong lawas na? Kayat mo nga matindarak? O sige, kita ito nung saan to amayra na ti check up ko iti OB gaynik. When, friend? O sige. Okay, bye. Clarence, sino di kinasaritan ba na iti cellphone? Di ka di man Nicole? Saan, nanang? Ni Juvie a best friend ko. Nakapanunot man na nakaawag. Anya kay timbaga na. Ada ka no reunion da nga kakabasin ton laos na. Kaya't ko na asya ka no ti kadwa na ang mapanong matindar. Anya? Wala, kamdakalan ta tiyan mo. Di ka ka di mabaen nga umatindar anak ko. Ni, apay ko mamabainak ngay nanang. Saan ko nga ibain ang masikukak? Wala, ngabawan mo't asawam. Awan mo't nga tatimang damag no da asawa ko no awan. Lukas da mapangkantaw. Awagak tupay nga muna ni doktora. Tanalipatak matan da tayo schedule ti check up ko. No saan ang maera na? Mapanak iti awis ti gayam ko. Asino di kasarsarita iti cellphone? Di ka di man Nicole? Saan nanang? Ni Juvie best friend ko. Kasta. Kanyat imbaga na ngay. Adan to ka nung maangay a reunion da nga kakabas iti high school. Kinitaw na, akaduak to ka nung nga matendar. Anya? Kahit mapangkanto nga ron. Imba ka kano saan lakit di amayra na iti check up ko. Kaduak to. Ay na, saan ka kati amapain nga umatindar? Nagdakalan ta tiyan mo. Apay ko mamabainak nanang. Gaputa nagsikog ka nga awan ba asawam. Awan tumot nga tatimang damag ijay ano da asawa ko no awan. Sa bagay, amumat ka din ni Jopi ama sikog ka. Ngam saan na nga amo ani Nicole tinakaalaki ti daytoy nanang. Kahit awan panggap mo amang ibagakan kwa na. Awan? Na mga no aduntukit di ti mangag ko asauken kwa na. No ibagak no asino ti amatoy si Kuko. Sige, Mr. Sadang. Wan, sir. Namnamaan nyo ti panakimiting ko kada kayo iti aldaw ng bagayo, sir. Wan, sir. Bye, sir. Sweetheart? Asino dyan mawakan ka? Ni Mr. Antonio Sadang, sweetheart. Ti may sa kadagiti mabigbig a negosyante dito'y probinsya tayo. Kat, anya din bagana? Kita kami kano. Kayat na ti makisosyo iti negosyo tayo. Anya? Kaano ti panag-meeting yun? Inton biyernes no may alawas. Alas 8 kano iti bigat. Sweetheart, dayta nga aldaw ti bagbagakan ka. Apanagatinдар ta iti reunion mi. Ay, sorry sweetheart. Saan ako na makaumay? Wen ang, naibagakon ka dagiti kabats ko nga umatandar ta adu ha. Di bagam to nga da importante a meeting ko. Napatpatag ka ti pay lang ti atintaram a meeting. Ngam ti panang kuyog mo kanyak nga asawam. Anya ka na ya, sweetheart. Negosyo ti makagapo. Iso asaan ko mangagsakit tinakam mo. Nicole Iho, mabalin mo mat nga i-reschedule ti panaki-meeting mo kini Mr. Sadang. No makuyog mo matlaang ti asawa iti atendaran na reunion da. Mama, no agpauyo ni Mr. Sadang iti plano na makisosyo iti negosyo tayo. Sayang. Iso pasensya lang ti asawa no saan ko ang makuyo.
Kaya't kukumanga ikam kumamat ti importansya ti awis ti asawam. Mama, napipya ati asawak ti agpauyo kanya. Ngam itinegosyan ti amay at amaki syosyo itinegosyo tayo. Saan ka gumura? No sana masango ni Nicole di mangkuyog king kay di papanam. Amumat abang gapi di negosyo ti kapuna iya. Papa, napadpatag ka di payla ang tinegosyo? Ngam ti panangawis ko kan na? Di mo mababalaw di asawam. Tamay sa negosyante. Para di pagsayatan ti negosyo ti kuna na apaparan na. Sige man laangan. Tsakon pilitan ti asawak amang kuyog to kanya. Masulong mo ti mapan. Adamat lugan mo. Amo matagman niho. Isungawan rason na di ka makatindari ti reunion nyo. Okay, Papa. Inaktulatan. Hanggang nasaysayaat ko ma. Numayam amok kumamat kadagiti kabatch ko ti asawa. Adan to sa bali a panawan. Tasan mo damay maysa ti aldaw. Wow! Uri dakkelan ti tiyan ko. Tumpor lahat dati kinapintas ko. Gapoy ti dito nakapimpintas sa ginatang ko ang maternity dress ko. Wow! Ay, nagpintas ka ni Tiday Takawas mo anak ka. Bagay mo na unay. Ako iso nanang? Uwan anak ka. Ay na, tibuar ti husto akinalas bang mau Tiday Takawas mo. Nakita ka ron dito ako si nagsursusurak ijay mall. Nagihina siguro na itanya. Nalakalaang nanang. Nag-sale da. 50% discount. Ay, nagsaya atin ngay no kasta. Hagam, nay, laglagi pa. Amasapul bunto ti dakalakan ti na dentun aganak ka. Wen nanang. Awan pagdanagan nyo. Saan ko ginaro ti savings ko? Anay ranta agastot to nga ganak. Nasaya at no kasta, anak. Tanay, ay, nagrigat ti mapan agutang no agkamtod kanto iti gastom nga aganak. Girl, I need you. I need your love. Sa dino ti ayan ni Nicole, mama. Kuna na sumublat nga agdi ko si Tibanyo, nga may terumwarak kat awan matan. Ada iti likod ti balay, iha. Anya tararamidan na ijay. Ingka kita entap no maamwam. Sige, mama. Inak man nga ro ti ayan na. Sige, iha. Ay, sa apel ko. Tasaan nga apaan ti manugang ko ni Nicole. Iti pan nakakita na nga agin inom iti arak. Nicole? Kunang nagdigos ka nga... Tagamatan dito ay kat... Umininom kay ti arak? Pagpaimas lang ititurog. Pagpaimas iti turog? Sweetheart, mainiwakan ka. So, nagtigos sa kadagos iti malpas tayo makapangrabi eh. Mabalin ka ti? Isardeng monday ta. Ingkagtigusan, tas umrakakto ni ti kwarto ta. Awan tumat la sirbina. Anya?
Apa ang kastamat ang tipagpangam, sweetheart? Nundanin makatuunan nga agdindin nata kas agasawa. Nga maging gayta. Di ka matagsikogan. Ha? Kuha. At da kumamat itan Nga mamam. At da atap ko. Anya tayo sweetheart? Siguro, diferensyam. Iso adi kagsikog. Anya? Tsak magustuhan ang dagitang ibagbagam, ha? Isardeng mo taarang. Tani, napartakan. Ang kakatagtikusan, sweetheart. Ano? Gusto daytan. Pangasim. Kasanungatan. O di nak maipayan ti anak. Ang mga nusik kamat, ada deprensya na. Pues, anya nga tano, agpa-check up tayo ti doktor. Anya? Noawan man ti diferensya ta adwa. Kat bareng mang ti doktor titip tapno madanta iti anak. Okay. No dayta ti kayat mo? Sige, agpakita ta iti doktor. Mapantano bigat. Anya? Ura-urada, sweetheart. Kaano tong aro ti kayat mo papanta? Inton malpas tatandarak ariyon yun mi. Sige. No isito ko na. Sige ti masurot. Anya ti kuramay ha. Kaya ti asawam nagpa-check up kayo iti doktor. Wan pa ba? Agaganatan ti asawa ka madan kamin iti anak. Taday ka di ti solusyon tapno dumaras ti pan nakabukalyo iti anak. Kuno na abarang mangtad ti doktor iti tip, tapno nadardaras ang makabukal kami, papa. Kasanon no ti may sakada kayo katata diferensya. Atapan ti asawak nga da diferensya. Iso sa anak pa nagsikog. Ano niya? Wan papa. Dayta ti rason na. Iso akayat na nga income agpa-check up. Aldawad, anak kao. Di mo't umatindar kay ti reunion ti gayem mo. Una nang, Nalaing kakarot agdi ko san ata agsukat kan. Tapno nakasagana kan to no may nakadaga sa liyubay. una nang. Sige. Inak nga ro na nagdigos. Sige. Ay, inot matkit din sa maliplipatan natin na sa anapalapas na kan ayat. Di ka kadi makonsensya iti asawam Nicole. Namnamaan na kaunay idi akadwa na kaamapan umatendar iti reunion dangag babats. Ngam, isumutin tinapan. Mama, napatpatag ti papana ngam iti kuyugok ti asawa. Oh, sino itayin ang negosyante di ko na makamiting mo? Ni Mr. Antonio Sadang, mama. Mala, sapay la ko mga rod. Tanapintas ti bunga ti panakimiting mo iti dayjay ang negosyante. Sige, inka nga rodon iho, ta ang mga numala daw kapay. Wan mama. Girl, I need you. I need your love.
Nyamatan. Ma-out of place aksama ti simurot kan Jovi. Nakaragragsak dami niya tutungtong nga kakabats. Siya, awan ka sarasaritak nito eh. Ha? Sino nita babae o masidot kanya? May lasin ko. Ni Cheryl dahil ang asawa ni Nicole. Basta, basmate na Jovi dahil ta babae. Sabagay, urek sarita kami ng masidag. Di namat amo nga ex ko di asawa na. Mrs. Pwede ka matumasidag iti ayan mi at tutungtong. Sino ti kadua mo kadag iti batch me? Ni Jovi, ma'am. Susapo, misis ko nalakit din ka. Nagayam, Joby. Sige, umay ka. Tamapantay ti umuming at tutungtong. Ha? Ay, saanin, ma'am? Dito yaklatan. Umay ka kitin. Di ka nagbabain. Umay ka. Da kayo latan, ma'am. Sige. No di mo kayan. Sikat ti makam mo. Hanggang sakbing agsubli kita ayan dagiti batch ko. Ag-selfie taman tay. Ha? Anya? Oh, apa na pamulagat ka? Di mo kaya ti makipicture? Gapot na masikog ka? Saan matakas ta, ma'am? Okay, agplaster ka nga ro din Ag-selfie taman? Sige, ma'am. Thank you. Okay. 1, 2, 3. Atita, nalpasan. Thank you, Wan gayam, anya tinagan mo? Clarence, ma'am. Okay. Sakmat ni Cheryl. Di asawa ni Mr. Nicole Di Guzman. Di ka ba matagtaga rin, sipod simbang pet ka anak ka. Hapay, ada ka di saan mo akinayat, itinapanan nyo aparte. Nanang, nakitak ni Cheryl nga asawa ni Nicole. Anya? Kabats gaya ni Jovi dahil Cheryl. Anya? Ay, inyam amom ka titibagim kan ko, ana? Imbagak tinagan ko. Ngamsaan ko ngayon baga nga ex ko di asawa na. Ay, nasaya at ba't no kasta anak ko. Tama nga no makaparnuay ka iti apa. No imbagam anobium iti ni Nicole. Wan nga rod nanang. Ngam, pinaselfinak ni Cheryl. Anya? Wan. Ipakitan to ka no ni Cheryl kin ni Nicole tiladawan mi. Kat sigurado ko, maamuanton ni Nicola masikugak. Saan abale? Tadi na ba amo nga iso ti ama ti si kugmaw, anak kao. Naimas dagito pinalutom ka dagiti katulong tayo asida tayo sweetheart. One sweetheart. Ayun gayam, kumusta ti reunion nyo? Naikapis ka, nakaragragsak kami. Mayat, nag-enjoy ka mutla ang Sherry. Wanang naragragsak ka kumapay no kadwa ka ngayon matindan. Kada kami amin na nag-reunion, kat adan asawa mi. Amom ka di, asyak lang tisan anak kaawis iti asawa na. Sige, promise. Entun maminsan nga daman ng reunion nyo. Umayak to. Paiso? Uwan. Naingkari karamidak.
Thank you, sweetheart. Hanggang, tsaka mo, no kaanon tumanan ti sumaron aryon yun, mi. Wen kayam, ada ipakita kan kaalatawan. Ha? Ta inaramid mo nga tamanan. Jay agsilpi-silpi. Wen Atoy, kita mo, ada kinaselfie ka masikog. Sige, kita mo. Atay ta. Ha? Ni Clarence. Oh, apa na pamulagat ka nakakita iti dahi kinaselfie ka masikog. Ha? Awan, Cheryl. Ewan gayam. Masaludsud ko man. Anda ka din asawa dahi ta babae. Siyempre, ada ata masikog. Kat imbagada ka din king ka, tinagan ti asawa na. Ha? Ay, saan? Kan, tiyakon din na magpay. Sigurado nga dan asawa na dayta. Tamasikog kat narodan. Sino ti kadwa na dahi ta babae ngay may ijiriyon yun nyo? Oh. Ako ray ka man? Apa yung damdamakam? Kan, kasla, interesado ka unay amangam mo. Ti kabibiyag ni Clarence. Ha? Imbaga na tinaga na king ka? Siyempre. Gaputan na kayam amuag. Delikado. Sana mabalin ang mamon ng ex ko iti ni Clarence. Nicole! Ah, Apa na yung mayang kamatan? ay, sweetheart. Gaputa, di mo mat sinong batan, tidamdamagaking ka. Ni Judy akabats ko, ti kadwa ni Clarence adi maray iti reunion mi. Talagang atan nga adan asawa ni Clarence. Kasano nga ta amaalak ti number na? Kaya't ko makasarita. Ha? Amukan. Juan, apay kit din asaan? Manandanak ti balasang amapan makisarita kini Joby. Kat paalak ti number ni Clarence. Ngam. Mabalin siguro. Juan, kat ibagak ti tanda na kabalasang na agpamarang agayam ni Clarence. Kasta ti aramitak. Tapno awan ti tumpuar a problema kada kami kini Cheryl. Adangatan asawa ni Clarence. Taapay ang masigugmatan. Kaya't ko makasarita. Kasano? Ha? Amukon. Manandanak ti balasang nagpamarang agayam ni Clarence. Kat ibaon ko kini Joby abats ti asawak. Kat dawatin na tinambal ni Clarence. Nicole, iho. Ha? Mama, apay ada ka di bagayo? Itay ka pa'y asisiiman. Nakaadayo ti turong dagita madam. Ada ka di problema? Ah, awan mama. Saan mabaling ibagak ti may bapan kini Clarence? Kini mama. Nanang, Di ba't itagal daw ti schedule mo agpa-check up? Hingkal ti ko sad anak ko. Siya kung timang kuyog kan ka mapan agpa-check up. agyaman ak nanang. Kapay nagsindaay ka.
Gapot ha. Saan ko makakastitigasat ko? Saan ko maada kayo ti mataktakta ko na maturturtura namang kuy-kuyog kanya kiti doktor? Di mo panunutin kay daadak ka may. Malidayanak launay nanang. Bastardon to'y apo ko yo. Nawan mabalin Kasaan da ka mat amaawat ti pamilya ti inayat mo alalaki. Nagrigat lakit niyang paiso ti marigrigat. Ngamsapay la ko ma. Tatinto anak ko tiyak balin aliliwak, nanang. Sharon, iha, di ka kati sumrok ita ija opisina. Saan, mama? Ada pa panan mi kininikon. Sa dino? Mapan kami ti doktor, tengkam agpa-check up. Ayun kaya man niya. Naiba ka kanyak idininig ko, ti papa niyo pa nagpa-check up. Agkaganat nga minan ti asawa kamadaan iti apo ko yo. Sa apela ko, tamakatulong ka na kayong agasawa ti ingkay pa nagpa-check up. Tapno nadardaras ti pan nakaadan ti apo ko. Ay, nagyaman nakasangkot tamot laagan anak ko. Wen nanang. Ay naktantaan nagururay. Kapo iti kaaduming anak pa check up. Uray, nasaya at mati-check up po. Awan ba ti parikot iti inawon. Sapay ko ma. Tay pa ito ti Diyos tinatalingan nga na panaganak ko. Day tati kanayon ko nga ikarkararak anak ko. Lalo kat awan mo ti adoonay ak kwarta tapos buo sa mga aganak. Day ti pagayatak launay nanang. Ama-amuan ko man ni Nicole ti kasasaad ko itay ti agdama. Tapno awan sa bali makatulong. No saan nga ti akin kapwanan iti daytoy. Anak, datalatan ti magibaklay iti amin. Tapno awanan ti rumswa agulo. Ito na ang araw natin. Di mo'tla sumangpatan dagiti anak ta abalayan. Barang no dandanida ita na balayan. Sapay la kuma. Magagaran ako na makamo iti resulta ti paragpa-check up da nga asawa. Isudan dagiti dimtang abalayan. At tilugan da. Sapay la kuma. Isudan nga agpaisaw. Kumusta itinapanan niyo, Nicole? Cheryl, iha? Nay, apay ngagsangsangit ka. Nay, ano rin napasamak? Madamdamatin nagsarita po, ma. Papa. Sige, kita kayo. Nay, Anya ti mapaspasa kadagiti dua. Apay akas dalabag kat ti lubong asimang pet diti balai. Arak adagos ti sinangomon, iho. Anya ka diti problema. Nadagsan, mama. Ayon gayam ni papa. Sa dinon ti ayan na. Napanmat iti ayan ni Cheryl. Anya ka di at talaga tinapasamak, iho. Bueno, nagaapa kayo ka ding agasawa. Saan ka di natuloy ti pa nagpa-check up yu? Napan kami, mama. Kat, anya nga ron ti ko na ti doktor. Mama. Apay nga sangit ka. Anya ti ko na ti doktor kada kayo.
Kung nati, doktor. Katikaan man. Saan nga ganak ni Cheryl? Anya? Sigon iti, doktor. Baog ka no ti asawa kong mama. Girl, I need you. I need your love. Oh, apay, nagsangit matan. Anya tinagbali na problema yung agasawa. Nagdagsin, Papa. Ibaga, tapno mo matnuan niya dahil ta arim sa aparikot. Kung nati, doktor. Ati kaano man katsahan nagtunga agsikog. Kanya. Tanya rason. Kaputan pa sa kano, Papa. Sana. Kasadupay ti arapaap ti asawa mamadaan iti anak. Siya kada depresya na kada kami nga agasawa, Papa. Siya Tanda niya ako nagpasngay. Ipasngay kong ton ti anak may kini Nicola. Anya to nga tatyarami ni Nicole. Numaaman na nga da kayong anak may. Adak. Ah, Teka pa nga ada dita sa ti Sarbeng. Di ka mailama umad abang kitkita di talangam amasikaw. Gaputa nakadakdakalan ti Jan ko nanang. Dandanin rumwarda ito eh. Ay, huwag garod anak kaw. Isu nga an nadam ti bageb, ah? Uwan nanang. Di ka unay umin-inom iti soft drinks. Uwan nanang. Di ka matanagan. Baka patakis nga minitagdadagsin akaskan ka dagiti nasasamik ay inuman. Uwan. Nas ka na salwada ka na imbag ti salunat ko. Tapno na salunat to mati anak ko. Cheryl, nakaidasaren dagiti katulong. Ayabamon ti asawam tamangan tayo. Nabardagan ni Nicole, mama. Anya? Nalaos ti loksaw na, kan panakaburibur na itinaamuan na asaan ko ama ipaayan iti anak. Mabalin nyo ti mangampon. Iso asaan ko maaday ta, ti pakabingkuran yung agasawa. Dumalaang. No, anak mi at wa, mama. Anyang arod ti mabalin tayo. No, iso matigasat mo adi aganak iha. Saan ko mga iso ti pagpulkukan ti panunot yung agasawa. Gladys. Ay, tengka. Nicole. Oy, Nicole, agring ka. Mama? Baglakit din ta nagrampaya ti mangga anagyanam itay anaginom ka. Saan ka nainitan iti pan nakalibay mo? Anay. Sakit di ulok, mama. Anay ko. Resulta dahi ti kaado anainom mo nga arang. Sige, tumakder ka titan, tain ka mangan. Dak pa'y mabisin, mama. Ay, imbaglakit din ta siyak tinanggriingken ka dito. Tano ti asawam tinayra na anang riingken ka.
Jakla amon no di kay aga pa iting kaimbagbaga. Mama. Anya ting bagbaga. Inulit-ulit mo nga insawang tinagan ni Clarence. Anya? Aging kakadiita. Kat di mo pa'y nalipatan ti sigod anobiam, iho. Kumusta nga tanting patrabaho kini Jenny? Nakasarita na nga ta ni Joby about ti asawa. Huh? Ni Jenny. Gusto tayo mabawag. Hello Jenny. Kumusta? Ano ti matamag? Kasta? Good. No kasta, adaking ka tinumber ni Clarence. Sige. Agyaman nak dyan eh. Itad mo nga ro ang kanyak tinumber na. Sweetheart? Sino ta kasarsaritan? Kan, anya number akong kunam. Ako sweetheart ni Mr. Antonio Sadang. Bye, Mr. Antonio Sadang. Ni Mr. Sadang akinamiting mo idinapan alawas di kinasaritam, sweetheart? Awan, sweetheart. Pasensyan, Cherry. Nakulputak man king ka. Girl, I need you. I need your love. Hello, Jovi. Nakaawag ka man. Anya? Sino di mang pagpakumusta kanyak? Huh? Chari ko na? Awan matamok nga na ganiti Chari agayam ko. Anya? Intad mo kan kwa na ti cellphone number ko? Takayat na ka makasarita? Ay na, Jovi. Talagang awan ti malagip ko at Chari. Awan. Nga malabayam. Nung umawag day jay, kasaritak to. Adda ka matlagayam dito hardin, sweetheart. Sa anak pa yung makaturog, sweetheart. So ngayon mayak dito nagpapaangin. Oras. Tsakmat makatulog. So, katuan ka. Pakayat na kadi abantayan. Aging kaadyak makaturog, kasta. Sweetheart. Kaya't ko makapagsarita taan ng sayaat. May papaniti sitwasyon ko. Anya kumapit ipagsaritaan ta. Di maipapanti saan mo apan nakipaay kanyak iti anak. Kaya't ko nga dantong matlang tagbalin asarukot ta. Inton, datan ti agsalog tipig sana. Anya nga ruti kahit mo mapasama. Kaya't ko nga agampon ta iti uping, sweetheart. Anya? Juan, katno, adamayat nga ina, kapaspas ngay na amangi paampon iti anak na. Uray datan, ti mangi pusing iti inana. Kasla saan ko nga mo, tisong bat ko king ka. Iti ta asing-asig mo. Sige, bayam. Taparunotak, kan adalak man anaimbag.
Anya. Naibaga mo ni ti asawam nga agampon kayo. Wan pa ba? Anya ti kunan. Saan pa nakapagngandang? Pagsayatan nyo madlang adwa no mangampon kayo iha. Day tangarutin bagakan ko na, papa. O sige, no bilang tumanugot ti asawam, ado ti ubing agumawagawawa itinaganak kadakwada. Ito na ang araw natin. Pasensya kan, Shari. Naimbagak iti ani Mr. Antonio Sadang tinagan mo. Uwan, jak kayat ngamin amamon ti asawak ti may panggap kini Clarence. Uwan, agyaman nak numawatan na. Anya? Di ka madanagan. Awan ita ti asawak, tanapan iti balay da katugangak. Awan. Thank you Tanaalak mo't laang tinumber ni Clarence. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Clarence, malagip ko man anak ka. Imawag ka di kan kaya imbaga ni Joby anangala iti cellphone number mo. Amang ibagpaga agayam mo. Di mo matam-am mo. Saan pa mat ngimawag, nanang? Saan nga ta amang limlimo laang tayo dyan at charay? Amang ibagpaga agayam na ka. Ay, jak man amo, nanang. Ngam, umawak man kan saan, awan ang yaman na kanyak. Sa bagay. Nadakip ko lang asalutsutan na nagkaw. Sige. Tanawan ka pa yung aron dito, itay na kun aglaba. O, nanang. Ay, asino nga tangamin dahi dyan agnagan ti Chari. Amang imagbaga agayam nak. Awan matam-amok nga agnagan ni Chari agayam ko. Maka... Itong mo ang awag kanya. Amangan na isundaw ti agnagan ni Chari. Hello? Hello, Clarence. Ha? Nicole? Agyaman na, no mabustoy sa nakpailaan. Apay ni mawag ka? Mabalit ka di. Asak ti umunang agdamag kat sungbatan na ko mo na. Anya dayta? Sa di na ti paglimlimangan nyo kininanang mo. Lading etak. Jak mabalin niya bakakan ka. Clarence, among asik ahati ay ayatag. Wen, amok. Ngam ni mamang mo tinang rak-rak iti ayan ayata. Apay nga minanagputang ka, iti panang ipangtakada kayo iti ni mama. Gapo ta jak kaya ta meramraman ni nanang. Nga mamom, agbababawi ak matlaan. Nga apay adyak inlaban ti panagayat ko. Anya, wala nga nakita kadakkel mo ti tiyan mo. Sino tinagasat ang lalaki, akasukat ko di puso. Awan pa'y, Nicole. Manipot naksinata. Nakasarado ti pusok ken ayan. Anya, wala nga nakita, nagselfie kayo iti asawak, kat masikog ka. Kat amom ka din o asino ti ama ti sikog ko. Adandanin ipasngay ko. Sino? Sika. Impakita ti asawak ti ladawan nyo atwa, iti reunion adinarayan nyo. Kat masikog kagaya man. Sino man tinagasat ang lalaki, akasukat ko di puso. Awan pa'y. Sipon nagsinata. Sarado pa'y lang ti pusok kin ayat. Apeng karot na masikog ka. Amom ka din o asino ti ama ti sikog ko. Sino? Sika. Anya ti kayat mo asawan. Nagbunga di pan nakalipat ta. Anya,
Ing aron, naglimbang kayo, adi mo ibagbaga kanya, nagdadagsan ka. Idiimpang ta na kami ni mamang mo. Saan ko pa yung amo ngagdadagsa na kiti? Anya, Clarence, mabaling ka di nga kita ta. Ato ti kayat ko ang malaulawagan. Anya, imbawag ka ni Nicole. Wala nang. Kasano na abuan na tinambar mo? Jay gayam nang kay amo ni Juvie ngagnagan iti Chari. Amang ibagbaga agayam ko. Binilin ni Nicole. Anya? Ni Nicole tinang bilin iti dayja Chari. Tapno maala na tinambar ko kini Juvie. Tapno maawagan nak ni Nicole. Nalaing mo't aday jay an Nicole. Wala nang. Kahit anyagay tinagsaritaan nyo iti sigod anubiyaw. Saan ako na nagdadali ti panawan? Imbaga ka masikugak. Kat iso ti amati si Kongko. Kahit anyagay ti reaksyon na idi naabuan na adandanin agbalin nga ama. Ure saan ko ang nakita ti langana, idi imbagak adandanin agbalin nga ama. Nadlaw ko. Nalaos ti ragsak na nanang. Kat ko na naakayat na nga kita kami. Anya? Ay saan? Di ka makipagkita kini Nicole anak ka. Amang ano na makakita ka na kayo nga amo ni Cheryl kat maidanon da kan kwa na. Day tanto laki din di pangrugyan ti gulo anak ka. Nanang, saan kay amadanagan? No agkita kami man kini Nicole. Itinatalgad a lugar ti pagkitaan mi. Uray pa'y anak ko. Nanang, ato ti kayat ni Nicole ang malawlawagan. Iso makisin narakaktukan kwa na. Good morning, sweetheart. Ina ko na di opisina. Ingkan tulat tamo ta ni di opisina. Sweetheart. Bye, sweetheart. Bye. Itaman pa'y. Agad naknakan ti asawa. Cheryl, iha. Nakaragragsak mo taring mwarja asawam. Tadlaw yung matlaghayam, mama. Basta huwag na ron na nakaragragsakan. Ayun yan, ti asawa ka talaga. Saan nga ta ati plano yo a panagampon ti pagragsakan na pimanaw, iha? Ha? Diyak ka mo, mama. Ang di ka mo na pagsaritaan pa, iti maipapan iti day taapanag. Pagsaritaan tayon to. Naigat no. Baipayagin nyo pailaang ti mangampon. Lakit ti tapagtulagan nyo adwa. Naglipakan na laki ti anak ko, iti impagana anapananda. Doag pa iso anapan na kicinda kadagiti kasapulan mi dito balay. Ay, ada kumaitan. Sana ti palengke tinapanan na. Sa dino ay. Ay. Saan nga taan nakipagkita? Kindi Nicole? Anya ti obserbasyon mo kadagiti anak ta balayan. Niliwliwag na ka din. Ti sanda pa naganak.
Medyo maililiwag da na balayan. Naragsangmatan ni Nicole. Nasayat no kasta. Ti plano ti anak ko apanangampun da. Imanamong ka din ti anak mo, abalayan. Saan da pa'y nga inulit ang nagsaritaan ti may papaniti day taaba nag-abalayan. Ang kasla masirsir matak. Amayat matlaang ni Nicole nga umampunda abalayan. Dahita ti kasayatan. Ket, nagampun da. Uray lalaki, uwin no babae. Awan parikot. Isudan ton ti makaamo no mano ti ampunan da abalayan. Basta tinapatag, pagtulagan da adwa. Ala, sapay lang kuma. Na makasarag danto iti nasaririt akas kadakwada balayan. Day tamot ti ikarkararag ko abalayan. Tanarigat mo't no ti matumpungan da apadakkelan ket tay barumpado ken di na amo ti agtayaw ken agbuteng iti Dios. Girl, I need you. I need your love. Masigurado nga awan makakita kadata makamam mo kadata dito eh. Sumagmamanupay lang nga aldaw ang naglukat da ito'y apaspot. Manmanupay lang ti customer. Kas makita mo't, mabilibilang tayo lang a customer da. Sungawan ti pagdanagam. Diyak namin kayat amo-amon ti asawam. Kastamot ka ni mamang mo ti panagkita ta. Saan dan tupulos amamuan? Ita, anya nga ro ti plano? Umadanin ti panagpasngay ko. Di mo ko na baybay am ti responsibilidad mo iti anak ta. Saan? Dak pagtalikodan ti responsibilidad ko. No kayat mo, isunton ti ampunan mi iti asawa. Ay, saan? Diyak kayat naglaing kan? Diyak lakit di kayat amaya dayo ti anak ko. Una, naranranyag ti masakbayan to ti agbaling nga anak ta. No da kami iti asawak ti mangpadakkel king kuana. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno may paay ko ti amin nakasapulan na. Uray pa'y na may bayap. Di ka madanagan. At taak amang suporta kadagiti amin akasapulan na. Aging gaiti panagdakkel kan panagadan nanto. Agyaman nak, no kasta. Tilangi daw dawat ko. Saan mo to ko mga yulpod asyak ti amana? Kandi mo to ko maipaidam ti panangipariknak iti pamatag ko kas ama. Hello, Cheryl Iha. Apay nga mawag ka? Ama, ada ka di dito opisina yung ti asawa? Ne, awan mat. Saan pa nga imay dito opisina? Sa dino nga tan pinapnapanan na. Ada kita dito opisina na. Jack na danon. Kung nadagiti staff na, asaan pa nagpakpakita aging gay bigat. Amangan no at damanan kinamiting na. Awagam ko maa, iti cellphone na. Ay, saan nga rin nga galing ka cellphone na, mama? Mala, bayam. Tano umawag ka niya, kat ibagak to abirbiro kam. Sige man nga rin, mama. Taniya, da napatag ngay konsultakan ko na. Maipapan iti negosyo tayo. Sige, Iha. Ay, nadagsan na ti ginatgatan ko. Clarence, apahita ka lang, nasibmang pag. Kuha na nang, doon kami ti ginatgatan ko. Isungay tala makasangputa ka. Dahil tati makagataw, nga italaang ti isa sang petmaw. O nanang, kitaan niyo kami na dagiti ginatgatan ko, oh. Kapahayaan niya nga bindagi ti aya. Na, kita mat.
Ha? Ay, dagiti kasapulan tumad ti anak yo inton ipas ngay ba? Wen nanang. Di mo, dagiti kasapulan aya iti kusina ti chinindam anak kaw. Adda di ta may sabay on. Ay, aguray ka man, Clarence. Nagalam nga iti gatang mo kadagitoy, ah. Urnong ko. Di nagbagliba ka na nakaw. Ha, nakipagkita ka kin ni Nicola niya. Kat iso tinangtad iti kwarta nga inga gatang mo kadagiti kasapulan ti anak maw. Sumugbat ka, ah. Ipagamtag pa iso. Sige man langan. Wen nanang. Ibaga akong tiyagpaiso. Nakipagkita akin ni Nicole. Iso tinangtad itinggatang ko kadagito eh. Niya. Talaga natangkan ti ulom. Nanang, pagrabangan ni Nicola suportaran ti agbaling nga anak mi. Iso ti ko ngagong ungat. Ang anak ko, madanda na ka na ak. Tama nga no ti panang suporta ni Nicole ti anak yaw. Kat isunto ti pagtaudan iti problema. Basta, awanan parikot, iti may sa branch ti negosyo tayo, sweetheart. Nga iso ti makagapo, asaan ka anakapan, iti opisinam itay bigat? Wen, sweetheart. Diyos ko, pakawalan na, iti panagkutpud ko. The cellphone mo naka-charge. Agree ring. Mabit lang, sweetheart, ah. Tasong bata. Sa anak ang mamati. Kadagiti palawang kanyak ni Cole. So, pasansyagan. Taman ni put ita. Naskan ama amuak dagiti karaw mo. Girl, I need you. I need your love. Apay nga mawag ka, Clarence. Gaputawan sa bali ang pangibagak iti sakit tinakam ko kininanang. Iso sikat na panunod ko nga wagan. Anya nga ti kasakit tinaka mo kininanang mo. Inungtan na kiti panakam mo na nagkita ta. Anya? Maamag. Nga amangan kanuno mamon ni mamang mo nagkita ta. Kat agpagad tumanan ti biyag mi. Ibagam kininanang mo, atin tumamon ni mama. Nga damanan komunikasyon ta. Kinuri no nagkita ta, may panggap ti anak ta ti nagsarsaritaan ta. Oo, sige. Bye. Siya kung ti agdamag. Tadyak mauray no anya ti resulta na di singasing king kati asawa. Mga gampon kayo. Kahit mo kadiwin no sa Nicoliho. Kayat ko, papa. Saan pa ita? Kanon to? Inton may simpaan na yung bag dagiti dua branch ti negosyo mi. Sige. Tunay tati ko nam. Sikati masurod. Ngam di ako mabaybayagan. Apama na may simpayo anay bag dagiti ko nam asa nga ti negosyo. Wen, papa. Anya ti umunan to nga po ninyo. Lalaki o babae? May salaang ti ampunin mi, papa. Kat lalaki ti kayat ko. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Nanang! Nanang aga nakaksan!
Ay, anak ka. Anay ko. Maghanap kan. Ay, Diyos ka. Oo, nanang. Nagsagit tiyan ko. Anay ko. Ay, mabit lang araw ta. Inakumita itilugan apang itulod mi kan kay hospital. Ay, Anay mabit ko. lang. Darasan niyo ko, ma. Why? Sa cellphone ko. Sino mo ka dito umawag? Hello? Kumusta ka, Clarence? Nicole, imbag tayo mawag ka. Aga na ka kun. Anya, sa dinong ospital nga rin ayan mo. Taumaya kita mo taon. Adahag pa lang dito'y balay. Anya, sige. Ibagam nga rin address ti balayo. Tasya kung ti umay mangitaray king kay ospital. Anya? Hello, Kathy. Nakaawag ka, Matt? Anya? Dadamagam ka ni sir mo? Awan dito iti asawa. Habang rimor aya dito opisina yo. Anya? Nagpakada nga umay dito opisina? Saan mo't nga may dito ya? Sige. Bayam tawagak na sa dino ti ayan na. 1. Okay. Bye. Saan ba ngimimay dito'y balay da asawam? Napananangatan, Papa. Ay nasaan nga ubing da asawam? Apa itong galawan kat birukam? Ada na patag nga ibaga ti sekretary na kankwana, Papa. Ibagam iti sekretarya ng aguray. Kas batlay ti manager. Ano kahit na makasarita ti boss na, kat nakamatin na kabayan namang biro. Okay. Padasak man nga ron nga awagan man ni Nicole. Parang sumbatan nan. O sige. Okay, Papa. Bye. Bye. Anyan lakit din tiyanak ko. Nalabas launa iti panang bantay na iti asawa na. Nagwapon ti anak ko, nana. Makay ayo unay. Nicole, mabaling ka, te. Panawad na kami dito ospital. Nakaanak mo ni Clarence. Kan nakita mo ti anak mo. Akawit ka, anta mga nupirpiro kanda ka. Madamdaman, nana. Diyak pa'y nauma amang buy-buya iti anak ko. Kaya't mukha te amaris ko ti piyagmay. Awan ti pagdanagan nyo, nana. Saan nga mo ti asawak arimuarak iti opisina? Nicole, Pangasiyo. Mabaling ka din, nana. Akasaritak pa iti anak yo. Sakbay arimuarak ti ospital. sige. Ingkagarod ka saritan Kit kalpasan na. Agawid kantong. Jakpat siya nagitibak pagkam, Nicole. At dalakit nilam-limad mo kanyak. Iso ka na ang awan ka iti opisinam. Sweetheart, anya ko ti ilimod ko king ka. Amo kaya no, ta babaim? Gapo iti panakapaim mo. At saan ka may kaniti anak? Cheryl, saan man nga tila adda sumipsiplot dita panunot mo, adakas nga ata? Palpalaagan ka. Nadagdagas ngam ni Satanas no siyak ti malukloko. Cheryl, di mo iduron nga umadayo ti riknaking ka.
No kayat mo anasaya at latati lang ta akas agasawa. Ha! Di nakpunpunuan. Nanan, da kayo man palang timangubakan ni baby. Barang mo nadardar sa sardang. Sige, mutoy anak ko. Ay, na, dibag sa nantoy anak baw. Uwan, nanan. Nala, sumarteng kan apo ko. Sumarteng kan apo ko. Adalugan ang nagsardang ni Tarubayan. Ay, ne. Sino nga dangay dahi ta umay asa nga ilit Kutsi. Ni Nicole ti dumdum sa agit ti kutsi.